Father itu tutogoretio ni Father Anthony Chege, Father Mwene Misheni, Father Anko, Father Azio de Retrinao, Father Garana Joe, Father Gadudia, Father Mutero, Father Dominic, Sisters Eituothe, Natogoria, Ahujeito, tukitogoreni Deacon wa Anglican Church, utogoria wothe wa thirikari, tutogoretio ni Mheshimiwa Alice, na family ici citigitwo ni andu ao na muno family ya Mburu, na inyuothe mukite tumukumie Yesu Kristo. Ngai ni mwega na hindi ciothe mwihoko nduraga ngoro. Mwathani agocwo. Yeithio cio ngimwire ni ageithio ni Father utakunurirwo witagwo Nyetu. Asante. Daruga maonanie ori giduete ndumiriri yakwa ya macakaya murokuri family ya Mburu aria mukana matho ma tribute na twahutio ngoro muno na ndimwire Mwathani witu niwe kumuteithia. Na one of the sons auga wega ati kuhitukira kwi Ngai na kuri andu ciana icio iratigirwo ni sisters ciao ni mari maheyage kiria maneanagwo ni mamu wao, na ndaigua ciugo icio ciahutia muno. Na ndiraugire hare atuike wanja-ini muthenya wa Juma ati nie ni njitikitie kuna ngetikia biu ta mundu wari atuike Father ati ciana icio iroto ciao ona riu no igukinyanira. Andu akathoriki maiga ni gutuike uguo, acio angi mauge amen, tondu ni Ngai ukinyanagiria na ni magatuika andu abata bururi uyu na ni makaruta uira wa mawiko ma Jehova. Ni ndikwenda kwaria maundu, ni turaigire tutikwaria siasa tondu wa maundu maria matukorete. Giki ni kihinda gia gwithugunda tweurie hihi Ngai agiuka hari ithui agitukora tutari atia. Koguo family poleni sana, uyu ni undu murito no Ngai witu aromurathima. Ndendakena ni kuigua uira wa Father Joe ati muthe Mburu arari na witikio ona no ume hathie maguru kinya kariua agethe ndungata ya Ngai imuhoere. Na ndakena ni kuigua ona ciana ciake ciothe acirerete na witikio ona Father Mutero Sorindaria no gukugweta akauma kuria Nyeri ni undu wa gukorwo kwi muiritu wi kuu ureretwo witikio-ini ni muthuri uyu. Na kwa muthuri uyu na mutumia wake na iritu wake ni njui mathiete kuri Mwathani uria maratuina matungataga. Na koguo ni nginye hau ndimwire ndoka tu okuga toni ndarugamire muthenya wa Juma na ngiuga ni ndatumwo ni mundu wabutirwo wira o uguo hatari gitumi na njira ndeaka nduma na ngiri ciake 500 njuke ndehe ciamukirwo ni family mbeca icio cirehe nigetha tutigacambie tuyo kuga one time mamenye ni maana cire haha. Koguo ndura mbeca ici 500 cia mundu mubute wira witagwo Rigathi wao nicio ici na uciganie family ciothe kinya family ya ciĩ Naivasha. Mheshimiwa Jane Kihara ni akujira ona family cia kia Naivasha cio ni okanyamo haha no confirm uge kana mbeca icio nicio nikinyite oguo. Koguo ni gukinyia hau. Mheshimiwa Alice Wahome, waziri wetu, tunakuomba ukiongea na rais umkumbushe kwamba aliahidi atafanya barabara ya kutoka Nairobi kwenda Mau Summit iwe dual carriageway. Tafadhali ikumbukwe, kwa sababu kama barabara hiyo ingalikuwa a dual carriageway gari icio itingiaringanire, tondu aria marathie na Naikuru mangiagerete njira ciao na aria maracokana na Nairobi mangiagerete njira ciao. Koguo njira iyo iririkanio mutongoria wa bururi ithondekwo. Kau kangi bona DCC tondu ni wenda gukira andu aitu guku ni tukwira na kayu kanene warie na nene aku na tondu kuri kinya borithi irari kwikahingwo ihingitwo kandareno ihingurwo na ciikirwo thigari ringi nigetha maundu ta mau turigo mawaganu mathire. No gikaigwa he handu ingihota guteithia no ne mwene guteithia muno githirikari
no ngĩigua itahe kaũndũ ingiuga borithi cia Kandara ihingĩtwo Kĩriko na kũrĩa kũngĩ icokio borithi nĩ ngauga kaũndũ kau na nĩ ngakena ngĩona wĩra ũcio ũkĩrutĩka na nĩ ũgĩkĩte wega ona ũgĩũkĩraga ũke niĩ no kuga nguga gũkinyia hau na bwana DCC ngwĩre na nĩ wega ũngĩgakorwo na kanya ũigue he mũndũ ũtararuta wĩra ũrĩa we ũrenda na ngoro yaku ndũkana mũingate hatarĩ kĩhoto tondũ mũingatwo na kĩhoto nĩ acokaga no mũingatwo na njũgũma ndendaga atĩa kana tiguo koguo ti siasa noguo harĩ mũndũ ũmwe Biblia-inĩ mwana wetagwo Ishmael akĩingatwo nĩ ithe Iburahĩmu erwo nĩ nyina nĩ mũkasara nĩ mũtumia wake Sara kana kau Ngai akiuga nĩ agakarathima ona gathiĩ werũ-inĩ nĩko mũithĩramu gatũraga twendagĩria maguta twĩ hamwe kana karĩa kaingatirwo hatarĩ gĩtũmi getagwo Rigathi wa Gachagua na no karathime nĩ karona 500,000 ona kũhana ũguo. Asanteni sana, Mwathani ahe andũ aitũ kĩhurũko gĩtathiraga thĩinĩ wa mũromo irĩro marohurũka ũhoro. Asanteni sana na Ngai tumĩte. Asante. Basi nafikiri kabla niite waziri, nafikiri kuna jambo hili ambalo limeguswa la usalama hapa Kandara. Nataka kulizungumzia kidogo waziri, kama utakubali dakika moja ama mbili. Niseme tuna confirm ni kweli vile mheshimiwa amesema, tumekuwa na vifo viwili ambazo ni tatanishi sana. Haiwezekani leo mtu auawe watu waandamane halafu kesho usiku wengine uawe. Tunafuatilia sana hili jambo, na kile kitu ningeuliza viongozi na wenye wataelewa maneno ya security ni kwamba kifo kama hicho lazima kuwe na motive. Motive hiyo ndio tunafuata. Ila ninataka kusema viongozi, kama motive ya mwenye kuua ni kuhype wananchi waandamane kwa sababu moja ama mbili, yule mtu penye yako ataona akifaulu, kwa sababu akiua watu wanaandamana, si ndio? Akiua watu wanaandamana, so atakuwa kifanya hivyo. So ningeuliza viongozi tusaidiane, kwa sababu tumeongea na tumekubaliana tutakuwa na leaders meeting on Thursday. Tungekuwa naye ijapokuwa ni mazishi haya na ya kesho, lakini tukasema Thursday tutakuwa tumemalizana na mambo ya mazishi, ili Thursday tuketi chini kama division ya Kandara. Division ya Kagondoine wameketi na kuna mitaratara ile wameweka, na hiyo iko sawa sawa. Ya Kandara tutafanya Thursday. Kesho hii Divisional Security Committee itakuwa ikiketi asubuhi, na saa 8 nitakutana na OCS, nitakutana na ACC na chief wa division hiyo ya Kandara. Kwa hivyo tunauliza wananchi mtusaidie kwa habari, kutoeneza propaganda pia, kwa sababu leo hii asubuhi nimeamkia Kandara town kwa damu, kwa sababu ya nilipata habari kuna damu inaonekana tena town. Ikafanya niende na nikakuta vidonge vya damu, ni kweli. Ikafanya nifuate mpaka watu walikuwa wakishangaa ni nini DC anafanya Kandara town siku ya soko akifuata mguu kwa mguu. Nikafuata mpaka ikaingia kwa baa, kumbe ni watu wawili walipigania wapi? Kwa baa usiku wa leo. Jameni, jambo kama hilo likitokea tulichukua vile liko, liache kuenezwa vile ambaye haliko. Kama hiyo ya usiku, damu ikionekana inasemekana tena mwingine ameuawa, tutakuwa tukiongeza moto kwa ile motive ya yule mtu ambaye anafanya hivyo. Niwakumbushe, mwaka kama mmoja imepita tulikuwa na kesi kama hiyo mbili pande ya Kiharu. Sikulikuwa na mtu alikuwa kiitwa Gathanwa. Gathanwa alikuwa na tabia ya kuua na Gathanwa, lakini motive ya Gathanwa ilikuwa ni kuiba. Hii ya Kandara haijulikani kwa nini anaua watu, lakini vile tunafikiria kama security organs ni kama kuna serial killer, kuna mtu ambaye
akona spirit hiyo ya kuua. Kwa nini tunasema hivyo? Leo asubuhi nimekutana na archdeacon mwenye alikatakatwa pia. Nimemhoji na ameniambia ni mtu ambaye walikutana na wakaongea wakipitana. Ati nako ikorokete na ina kwa badanya batite. Akienda wakipitana kupinduka hivi, alimpinduka na panga. Nikifuata yule mwili ulichukuliwa penye ilikuwa imekatwa, alikuwa amekatwa shingo nyuma. Kwa hivyo inaonekana ni mtu ambaye ana kisirani ya kuua watu na anaua style hiyo ya nini? Ya kukata na panga. Kwa hivyo hata hiyo tusaidiane. Vile mlisaidia serikali wakati wa Kadhanwa, hata hii mtusaidie. Sawa sawa? So mimi hakikisho langu ni kwamba kama kuna mtu halali, kama kuna mtu anasononeka, ni mimi nikisikia hata tone la damu limemwagwa Kandara, nasikia sipati usingizi, nasikia sijui nifanye nini. Na nitafanya lilo ambalo lote litatakiwa nilifanye ili kurudisha usalama Kandara back. Tunaelewana watu wa Kandara? Kwa hivyo tafadhali sana. Asante Mheshimiwa Waziri kwa sababu umenipa nafasi hiyo, niweke line hiyo. Na sasa niulize wananchi kwa jumla, tushukuru waziri kwa sababu tangu wakati alianza kuja hapa hajawahi kuwa na haraka. Leo nimeharakisha kidogo kwa sababu yake, kwa sababu ya mipango ya serikali. Si mnaona anakuja na bendera inapepea mpaka jioni, inatolewa kwa gari tukiona usiku. Hajawahi kuwa na siku nyingine ako na haraka. Leo tukiwa na haraka, tafadhali tuwie radhi na tushukuru ya kwamba amekaa na sisi mpaka leo. Sasa ni wakati wangu kwa kumuuliza kwa unyenyekevu, waziri tafadhali kuja sema pole na usalimie wananchi wa Kandara. Asante. Wewe Dora urataka ni wathirire nuko igwara mu kuhura ruhe na muhudhia waziri yetu kare ka undu kanini ai ibe dia tu ile goko de wanyu ruhe ne rukigwe wega kohoya tigwe katia fadha. Asante sana fadha itu othe maro matongoretio ni muthikabu itu tondu ni jui ni wotumanire guku our Bishop James Maria Wainaina, twina kanitha witu wa Anglican onaguo urugamirirwo ni mutungatiri munene muthikabu His Grace Julius Karanu, twina kanitha ya AIPCA, twina kanitha wa PCA, twina atungatiri nginya aya giothe a redeemed, na tutiraigua turiarekererie tondu tempire igiri mere ya gatatu ciothe ciha gutungata family no. Njuge twina mheshimiwa wa guku mena senator witu our DCC nginya ria turiinuka ni njwe niwe wa muico our good MCA Naomi mwe haha na timu yanyu muga county government inyu muri county assembly hau ni wega mugatofutizana kwe county government na county assembly. Majority leader wito wasari mundu twendete kairetu kara karakura gegwitwo gisiasa mundu gwitwo Liz wakora Kenya na othe aya ni aratakwa our nominated MCAs andu othe ithuĩ tũkire kunyitirira family ino. Ni ndamugeithio ringi. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngatho cia mwanya tondu nituikarite na mathaa no mathiite na nima as we proceed towards the end ithuothe tiga hii family ona family ko aigiao ni mekuinuka ithuothe ni tugwika atia tukuinuka. Nie ndi guku on two accounts. One account ni tondu ndikiri your friend na former member of parliament
na mheshimiwa ni etekerete korwo ndi guku tondu no ngaikini na nagira nyeki nioe itemi riakwa ni ria thirikari. And of course mutino uyu ti wa kawaida. We have all agreed, and I'm happy that leaders we agreed to rute wira with the highest decorum and respect that we can accord the families that are here, owners of these people who have gone. We agreed we must respect all the platforms, including platform Yomuthi. Na ndirakena tondu twarekia turiona gitio kiu as much as possible. Tiga hihi jo ukwendaga ngwĩcia no arakĩigua nduti ya siasa no nĩ tũrĩ tũngana kĩharo nake kũndũ gũtarĩ na kĩeha kĩnene ũũ. Githĩ mũtikĩũĩ ona niĩ ndirĩ kau. Githĩ mũtiũĩ gwatuĩka nĩ gũtemana nĩ tũrĩ temana. No ũmũthĩ twĩtĩkĩre atĩ twĩ haha nĩ wĩra mũritũ mũno, and we want to tell the family ciranĩro iria niĩ on my part tureranĩire nĩ tũkwaranĩria nĩgetha tũmenye ũrĩa ikũhinga. And therefore on my own behalf, on behalf of wabici yakwa, nĩ mũkĩũĩ wabici ĩranetwo nĩ waziri wa ardhi, ũcio nĩ waziri wa mĩgũnda bũrũri wothe, waziri wa public works, wĩra wothe wa thirikari nĩ wabici yakwa, waziri wa miji na makao ama makao na miji, housing and urban development. Wĩra wakwa arĩa angĩ magĩkorwo na thĩna akwa nyũmba ĩrĩrũgamaga ĩkoneka. But today I also want to confirm ati condolences nĩ irokire gũkũ cia our first lady. Our first lady and His Excellency the President nĩ matemete itemi rĩnene mũno cikaro citũ ciothe iria tũtigĩtwo nĩ our loved ones. And therefore tutekuga atĩa kana atĩa tũngĩenda makinya ta mau rĩrĩa gwoka kĩũndũ ta gĩkĩ nĩ kĩũndũ na yũndũ. And the family has been very kind ona ogwĩtĩkĩra tũnyitanĩre tondũ kwĩ andũ ona makĩregaga. Githĩ mũtiũĩ ũguo na mĩario mĩingĩ ikaingĩha tũtionete ũguo. So we want to thank you for giving us the opportunity to be present. So ndĩna ndũmĩrĩri cia His Excellency the President nĩwe ndĩkĩrutagĩra wĩra, nĩwe waheire wĩra no nĩ inyuĩ ndutagĩra wĩra. Makwa nĩ ndĩgweta thĩinĩ wa Kandara, Murang'a, bũrũri wothe na mmeshajua ile kazi ninafanya. Ani reke ngũkwĩre ndierigithagia wĩra. Angĩ hihi makiaga wa kuga niĩ nĩngahota kuga wĩra wakwa. And therefore mwĩtĩkĩre condolences cia President nĩ ndĩraugire on behalf of the government tondũ the chairman committee na twarora ũmũthĩ nĩ tũkũinũka. Wĩra ũrĩa ithuĩ tuona haha nĩ tuona raini ya ciana. The family is big and unfortunately majority of the children are also of tender age. Nĩ ciana nini, they are children of tender age, and obviously the weight is huge. I want to stand with them, and I know all the leaders that have been coming here. We will be able to find a platform to work together to be able to raise sufficient money to push these young children a bit further from where they are today. And I committed on behalf of the government that I will lead that exercise. Nĩndĩraheanire na ndĩrauga President nĩoĩ ndĩ gũkũ atĩ nĩ ngũrũgamĩrĩra nĩ ũndũ wa thirikari gũtema itemi rĩngĩ gũtindĩka ciana ici na tũke haha mweri 25 na kanitha mwĩtĩkĩre o gũthiĩ na mbere na ithuĩ tũthiĩte. Koguo niĩ ngũtuĩka wa gwathwo nĩ family na kamĩtĩ
na kanitha tondu cikaro icio irari cianyu nigetha to mobilize sufficient support na nĩ njũĩ mweri 25 ya confirmwo nĩ family ndauga ya confirmwo tondu also we cannot force it githĩ tiguo family nĩ gũtũhe response once that happens and of course it is our responsibility it is not undu wa kawaida uyu koguo thirikari ina responsibility na mheshimiwa ndakena tondu wauga ni ukuheana bursary full scholarship ni gukire na irio na tukuo kurio hiya mwe matakire na cikaro cingika ati na koguo riu we ukiheana bursary tondu njui ni ukuheo tubesa mweri uyu hihi kana uyu ungi mbeca cia CDF tikuheo ni mundu kigina gia CDF and I support the continuation of CDF andu aria marahura CDF matira support ni andu aingi na no nginya turege gutunya ajumbe itu CDF tondu kiu ndi kigina gia guku o mwezi mwa wabatara support yakwa I will offer it freely ni njui bata wa CDF andu mauga ni akurio ni ajumbe no gwakinya muthenya wa basari gwakinya muthenya wa thukuru gutire mundu utahuraga murango kwa wabici ya mujumbe no riu tondu ni wiri mwene ciragithika ikadire kidogo ni wega watu kuheana haha uheane mwaka mugima mweciwa ugaye uheane mwaka ndigugwatha no ndireciria uheane twa mwaka mugima riu haha tondu ona uritu uyu ukaheanaga o mwaka na njui ni ukuhota finally rucio mwena wira no okay and surely the government's presence has been here no rucio ndikahota gukorwo na ithuĩ tondu bururi president witu ena ageni agathi ya president ama bururi mangi na ni nyamuritwo the one of the people with the privilege to be guest escort of honor wa one of the presidents the president wa transitional wa transitional authority transitional sovereignty Republic of Sudan koguo ni ngakorwo ngimunyita ugeni on behalf of the president kuria airport na mundu aheo wira ucio uikaraga nake no wega guthehia uikaraga nake at that level until president ucio aumete bururi no amugiraga airport na no amucokagia airport on behalf of the president koguo rucio mujitikiri ndigakorwo na inyue no ke tondu megukuthi kucigana ithatu from tomorrow githia mutia kinyita kuria gagikorwo mutikone ni gitari